mw'abantu mwe zamureka guhendwa n'abaPasteur ngo kunguvu ngo mushinga intahe abantu muri Saudi Arabia cyane urabyumva ugasanga ariko abashinga bako babasengera ku matelefone akabwira ati ngwe ni mukora ibi bintu ayo majini abo barabo bafise ngo arahera ibyo bintu no kubikora ngo bakora ibi basi yaba bana babesha gusa ariko ntibahita babanyaga n'utwabo ari umuntu yigeze kumbwira ngo nje ntaho nzagera wewe ngo nje ntaho nzagera ndabaza ati none ga mu nzira z'Imana zirenga igihumbi harimo inzira nimwe ica kwaso cyangwa ica imbere y'inzi wanyu cyangwa ica mu nzi wanyu kugira ngo nubone igiye gusohoka uzahita ukinga ngo ntisohoke ibi bitangaza baza batubwira ngo barakoze sibyo bakoze kuri telefone bakoreye mu Cibitoke babikoreye Kapara babikoreye Nigeria beni Ngizi kamera bazaduhamagara babikore tubona igitangaza ngikiragikoze abo bahungu n'ukuntu nzi biyemera abangabo nta gatangaza nako bakora bari kugashira kuri kamera ko ari abantu bashinga intahe nkuko wari bivuze igihe cyo kwishinga kitaragera rega hariho n'intahe ugiye kuyishinga bitewe n'ibintu uzi cyangwa se ngo ube warabisengeye ijambo ry'Imana uyishinze yakugiraho ikibazo wenda jareka nitangeho urugero yego natangiye gushinga intahe hataragera gute je narajaga imbere y'ishengero nkababwira ngo Imana yangiriye neza nta pantaro nzima nagiraga nta mupira muzima nta n'ikirato none nkabavuga ngo Imana yangiriye neza kandi iki gihe turimwo abantu ntibashaka ngo tubabwire Imana yatugiriye neza mu mwuka bashaka no mu mubiri babibona ikibazo ni ukubera ko ahantu tuba dusengera niba ari umuPasteur yadusengeye tugakira n'urugero ni wahita tugenda ngo muzaze mushinga intahe ugahita ushiramwe imbaraga ntarana ujya mu ndimo kubwira ngo aza gushinga intahe ntaramenya no kuvuga nukuri kw'Imana nuranamwakiriza na Yesu nk'umwami n'umukiza ngamwakire mu bugingo bwiwe nuko none nshiye mufosinga ngo ngwino ushinga intahe abantu bumve gukomera kw'Imana yaha njyane uzamva munavuze ngo Imana ngo ya Prophete Beningi ndakomeye none ngo Imana si yacu twese akajari imbere agahita avuga ngo nunguri ngo ndashimira ngo umubyeyi wanje ngo ndashimira Pasteur wanje ngo ndashimira data ibaze ngo ndashimira Pasteur wanje wayibanza gushimira Pasteur wawe ariko yaba yararindira akabimenya yovuga ngo ndashimira Imana kabisa ko yakoresheje Pasteur akasengera ibi bintu bigakunda. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cyane kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nk'uko tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hama dusura dukengurikira nabo yakoze wa Step Media. 257 wherever you are, ndakunda cyane kandi big up sana kuri support mutwereka. Birashika cyane ku mutima uri mu Burundi cyangwa mu mahanga wherever you are, big up sana vraiment. Aho icyo ukora cyose vraiment turabona intege za vraiment ugera dose vraiment. Aho ushikana hose vraiment turahashima kuko akubwira ati isoro so rigiraho rigiye kandi akubwira ati utanguye ubushitse neza ntubizi none utanguye urugendo ubushitse ndakubwira ati rero tegura imisi yawe myiza kuko imisi mibirizana udateguye yawe myiza akazi kawe nasiguro ntuzumbaze ndikubira mutumira wanje witeka no mu brother wanje nkunda cyane nubaha cyane w'amateka menshi cyane kiri muri bwa bwiza bwa hariya nyene hariya kera munzi nyene hariya kwindi kuri uri ya wundi muryango wa Buja Hit ni benshi bamuzi kwizina rya Israel the first time duhura mundazi muravyibuka ariko ubunye twarabayenze ku muryango munini ubu tumaze kuba nk'aba brother twabonanye rimwe cha turiyumvanamo turababagenzi ubunye ubugenzi bwaraheze ubunye turero turabavandimwe cy'ubugenzi niturira kibivuga yadakubwira ati rero umugenzi wanje no mu grand frère wanje no mu blood wanje rero turaza kuganira byinshi cyane nakunze kudufasha cyane kuvyerekeye ijambo ry'Imana akunze cyane kudukebura cyane kudukugurura amaso kutwereka icyo dukwiye kubona cyakindi baduhenda tukakireka tukaraba cyakindi nyene bwabo dukwiye kubona cyakindi nyene batuzaniramwe amanyanga tukatsa tubona ko ari amanyanga Israel yabidufashamwe kenshi cyane reka kumurenda mu mwanya baramusa amacende babwira suje mustakubwira ati Beni niyo ari kuri micro behind camera ni sike professional twese turi behind ariko nta konti ariko reka ndamu Israel baramutse hari macende babwira suje uno munsi turabasubije bose mu izina rya Yesu nawe ndabasubije Beni amen dukumburanye iminsi yari baye nyinshi cyane vraiment twayirukana ntarafata voyage nukuri ariko byagenze neza cyane byagenze neza rero abadukurikiye bose ndabasuhuje abari mu manza nyezisi ariko cyane abantu bari muri Arabia bazatwereka urukundo cyane
yeah bamwe hari nabo marafasha bose rero ndabasuhuje kabisa yeah rero namwe ndabasuhuje abakunzi bacu sinzavuga ngo nabafana nabakunzi abafana barahimuka yeah igihe sigo kwa bivuze reka kumbere bitangure tubishira amaboko y'Imana kuko izahari amabikora yego Yesu Kristo mu Nazareti uri Imana ikomera hambarero rakiranutse jambo rya ravuga ngo nukuri databuja turaciye bugufi kandi cyane abari babateze gukurikirana iki kiganiro ntikize kwabera n'ikiganiro gusa ahubwo kize kugira ikintu kibahinduye ku buzima bwabo nubwo yabumwe wahabwa icubahiro kuko uri Imana ishobora byose jambo rya rivuga ngo ubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza reka ibyo batibwiraga n'ibyo bitekereza batekereza kubw'iki kiganiro kize kugira ico kibasigiye nzi neza kuri Imana umva gusenga kwacu mizina ryawe gera amen amen ndakubwira ati rero uno munsi bibaza ko tuzagwanira kuki Israel no munsi nishaka ko udufasha ku kintu citwa gutwe twoshinga intahe zacu gute twoshinga utwigishe ati mbega intahe tuzishinga gute kuko ari abantu benshi cyane usanga barahenzwe n'abandi bantu bajezwe zo kuvuga ngo nabavuga butumwa b'ibinyoma bagasanga barahenzwe n'abandi bantu bo mu miryango wabo bivanye nuko bo basenga baba baja kunamira canke baja gwa ivyubahiro bitari ivyo abantu tukavuga yuko ari abavuga butumwa b'ibinyoma usanga bariko bashinga intahe zabo nabi cyangwa ugasanga baje sinzi hataranagera yego twoshinga intahe ryari ni gute twozishinga muri umwanya umeze gutira kumbure Israel araza kwidufasha musubye na Israel ndabafasha ndagerageza ego yeah ndagerageza kwigisha n'ukwacu Imana iraza kuyubumvisha kuruta uko je nabisobanuye sawa yeah rero umbajije ati ni gute umuntu yashinga intahe canke byagenda uko gute icambere co nuko hari abantu bashinga intahe nkuko wari bivuze igihe cyo kwishinga kitaragera rero mu kugira ngo uzashinga intahe ubanza kumva ubanza gutekereza kwanza ku Mana yagukoreye ico kintu kwiyumvira kwanza ku Mana nico kintu cambere uheraho ico kintu ubanza kwiyumvira kwanza ubanza kwiyumvira iyo Mana yagukoreye ico kintu none ica kabiri ugahita wiyumvira n'uburemere bwa ca kintu Imana yagukoreye uburemere bwa ca kintu Imana yagukorera uburemere bwacu none umara kugira burya buremere bwacu uzahita ubifata ubibrasing atese umuntu iki kintu yari kugishobora canke Imana byagenze gute rero umaze kureba icashize ikintu gifite imbaraga kuri ico kintu cakozwe uhita ufata rero n'igihe cyo gusenga itufata igihe cyo gusenga ukazusenga ngakomeza ugasenga ukazuvuga ati Imana ikomeze ikwereke nimba by'ukuri ariyo yakoze ibyo bintu canga ari ibintu biri serious rega ariko Imana igukorera ukaza n'abantu badukurikiye barabizi noneho bagakekeranya ese ni Imana yabikoze canga si niba ari ubugwayi canga sinanakiza agakekeranya rero ugikekeranya ntago ari sawa kugenda ngo ufata akayira ngo ugende gushinga intahe kwera ubu gwicekeranya none ikindi kigira gatatu ngira ugomba kumenya ibintu ngiye intahe ngiye gushinga kubera ko urumva warasenze intahe ngiye gushinga abantu bazayumva izabahindura hiki canke izabafasha iki canke izabigisha iki kabisa kugira bumve gukomera kw'Imana bishatse kuvuga iki injeje nkashinga intahe nkavuga ngo Imana yarangijije nari ngoye mararangiye gupfa ngo mumfashe kuzamura Imana icubahiro ndavuga none kwa muganga aho ntibazivura kwa muganga barazivura malaria barayivura kwa muganga ni ibintu bisanzwe barayivura rero urumva bisaba ubanze urebe iyo ntahe za gushinga rega hariho n'intahe ugiye kuyishinga bitewe n'ibintu utabuzi cyangwa se ngo ube warabisengeye ijambo ry'Imana uyishinze yakugiraho ikibazo bana uvuga ngo watinye kuvuga wikakugiraho ingaruka sibyo kubera ko wowe wayishinze igihe cyambere ntikiragera wenda je reka nitangeho urugero yego je natangiye gushinga intahe hataragera gute je narajaga imbere y'ishengero nkababwira ngo Imana yangiriye neza
nta pantaro nzima nagiraga nta mupira muzima nta n'ikirato none nkabavuga ngo Imana yangiriye neza kandi iki gihe turimwo abantu ntibashaka ngo tubabwire Imana yatugiriye neza mu mwuka bashaka no mu mubiri babibone sibyo bashaka no mu mubiri bigaragara none namara kubivuga abantu bagahita bajyana inzara ngo uriya muntu Imana yamugiriye neza gute ngo nta nakarata agira nta nagashati none ngaravuga ngo Imana yamugiriye neza bamwe bagashaka ngo niba ari kuri Imana igira neza ngo je ntizongirire neza ariko bavuga abantu urumva kubera iki nari nkwiye bansi kugira kuvuga kurindira nkaje imbere y'abantu nkababwira nkashinga inaye mvuga ukuntu nagiye muri Amerika bareba imyenda ati uyu muntu yagiyeyo uyu muntu uyu nguyu hari n'igihugu na kimwe aranakandagiramo sibyo hari n'igihugu na kimwe aranakandagiramo nari kubanza nkagira iki nkarindira rero iyo utarindiriye uzuhura n'intambara nyinshi kubera igihe kiba kitaragera icambere izo ntambara zimwe hura nazo urumva bavuga ati ibi bintu ntago bisobanutse ntago iyi ntarimo kuvuga ariyo ntago ari byo harana bigeze kumbwira ngo ariko ngizi ntawe rimwe kuvuga ngo sizawe nabwira ati nukuri izi ntahe sizanje none wigeza wumva nivuga ngo Israel yakoze izi ntahe ni za Kristo kubera ko ari we niwe mvuga kabisa urabyumva niwe mvuga rero abantu bose wenda badukurikiye hariho n'abashaka gushinga intahe hariho n'abazishinze hariho nabo nagira inama babe baretse kubera igihe kitaragera icambere uyishinze hataragera ubivuga nabi ico wari kuvuga ari ica kabiri ukagishira nko ku mwanya wa 10 urumva ibintu bimaze kuvanga usanga itabirakwira neza kugira ngo niba birakwira noneho ikibazo ni ukubera ko ahantu tuba dusengera niba ari umupasiteri yadusengeye tugakira n'urugero niwe ahita tugenda ngo muzaze mushinga intahe umupasiteri ngo muze mushinga intahe iby'Imana yagukoreye ugahita ushiramo imbaraga ntarana ujya mu ndimo kubwira ngo aza gushinga intahe ntaramenya no kuvuga nukuri kw'Imana nuranamwakiriza na Yesu nk'umwami n'umukiza ngamwakire mu bwingo bwiwe nuko none nshiye mufosinga ngo ibintu ushinga intahe abantu bumve gukomera kw'Imana yaha njyane uzamva munavuze ngo Imana ngo ya Prophet Beningi ndakomeye none ngo Imana si yacu twese kubera kavuga ngo Imana yawe ya Beni kwatavuga ngo Imana yacu ngirakomeye basi kubera ko benshi uzogenda wumva intahe zitandukanye kubera ko babivuga nabi nivyandi umuntu azaje hari imbere kubera ko twavuze atari gashinga hataragira ataramenya n'ukuntu bayishinga akaje hari imbere agahita avuga ngo nunguri ngo ndashimira ngo umubyeyi wanje ngo ndashimira pasiteri wanje ngo ndashimira dadi ibaze ngo ndashimira pasiteri wanje wayibanza gushimira pasiteri wawe ariko yaba yararindiriye akabimenya yovuga ngo ndashimira Imana kabisa ko yakoresheje pasiteri akasengera ibi bintu bigakunda ariko bakugira ngo batangire Imana banza kuvuga ngo pasiteri wanje ndamushimira ngo yarasengeye ndakira ngo nukuri ngo numukozi w'Imana abadadi gute kandi ari umukozi w'Imana urabyumva ukitavuga ngo wehitaye neza kugira ngo yemeze abantu ari ni nayo bigeze kumbwira Israel umuntu yigeze kubabwira ati ngo yarigeze kuba afise ngo umuhamagara umuntu aramuhamagara baramubwira ko umuntu ngo yapfuye yitavye Imana yari mu apostle ngaha nyene muvuga utumwa kandi vraiment ari ku niveau yo hejuru cyane kuko tumuvuga n'izina atubwira ati baramamagaye après nyamuntu ndamuga ati mu telefone ndabwira ati mukora ibi nibi bamaze gukora ivyo ababwiye baci babona ngo umuntu ngo arazutse bamaze kubikora rero nca ndibaza ati mbega nyamuntu dufate ego sinzi ko yari kwanza sinova kwanza sinzi ko ubivanye ngira yarapfuye tuvuge gute ariko kurundi ruhande nk'uwo muntu azutse Israel azuca shinga intahe imeze gute yari yapfuye kandi tuvuge gute uwo muntu urumva yishinze avuga ngo yari yapfuye ego sibyo kuwo nguwo kuvuga urumva yabamuzuriye kuri telefone nanje hari akantu nagiye numva burya uriya nawe yishinze hataragera icambere nuko ibyabaye adahari byose abivuga mbeho kwanza nibaza ikibazo eske ho yari yapfuye agupfa uwo muntu wenda ngo yari yapfuye akamuzura erega meruka i Kigali nakoranye ikiganiro na Bagt kuri Big Town
naravuze ati ibi bitangaza baza batubwira ngo barakoze sibyo bakoze kuri telefone bakoreye mu Cibitoke babikoreye Kapara babikoreye Nigeria beni Ngizi kamera bazaduhamagara babikore tubona igitangaza ngiki nagikoze abo bahungu n'ukuntu nzi biyemera abangabo nta gatangaza nako bakora bareke kugashira kuri kamera urabyumva nta nakango bakora ngo bareke kugashira muri kamera asengeye bena kikubita hasi ahita bamutunga kamera kugira bigaragare ko yasenze cyane sibyo none uwo muntu bazuye kuri telefone sibyo kuri telefone abantu bari impande n'amatelefone barafite sibyo uwo muntu bazuye kuri telefone bareke kubazura kuri telefone birusha tugende ku mpanda hajya ni ku mpanda niko hitwa ku mpanda ya tugende ku mpanda cyangwa se tureke kubagora ngo tuje ku mpanda je muri morgue nuko bamuzure none telefone ziveho bamuzure tubona bagaca bavuga bati burya ngo ahazura kwanza uwemeye uwemeye kwazugwa cyangwa no dufate bajya bagize icyizere cyo kwizera dadi bagaca bumva bo bizera dadi n'agacashikana ngo kumana babizera dadi agacashikana kumana ubundi nje beni niba imana kwikora kakagajambo wenda nongere nkifashisha hari ukuntu umupolisi agufasha gusaba ibyangombwa kandi ikindi biki ibikuranga imana rero ije kugutabara nireba ngo wabyizeye cyane nireba ngo wabyizeye cyane nireba ngo nuko ngo wabyizeye cyane yego ari uwo yasanze kuko idendeze yaramaze igihe arwaye arangije amubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije sibyo ariko abo yagendaga abwira ngo barakize wenda uyu nguyu yari yasanze umuntu yasanze ku idendeze cyitwaga Betesda yarahamaze imyaka 38 agwaye Yesu yarahamusanze aramubaza ngo urifuza iki uwo muntu yamubwiye ngo ndashaka kunkiza ahubwo yahise amubwira ibitandukanye n'ibyo yavuze amubwira ngo nabuze ngo umuntu nganterera mu kidendeze naramubuze noneho Yesu ntibura namubwira ati none we bimeze gute uwo muntu yari yayoboye yuko Yesu arenza abaterera y'abantu arenza n'uriya mu marayika yamubwiye ati korera uburiri bwawe uze wigendera bishatse kuvuga iki ikiremwa ubwo casabaga ku irembo gitwaga Ngizi ubwo abigishwa basanze gihari kirabasaba buri byo bagihereza barangije bagenda gupfumura hejuru mu ibati barakimanurira Burya magambo bakibwiye muri komatera avuga ati bakibwiye ati umanuke muri discipline ntuze kwinyagaza nkorokere kuri bari abantu ariko no bakorokeraho barakumerera nawe ageze imbere ya Yesu abasha kumugira iki kumukiza bishatse kuvuga iki Imana yateguye kugutabara cyangwa kugukorera igitangaza si kuba wabyizeye cyane urugero je kuja mu ndege simvuze ko ari igitangaza kuyijamo ahubwo sinigeze mbyiyumvamo ko nzayijamo sibyo uretse umunsi umwe nigeze kuba naja kuri airport ndabwira indege ati narinje kubareba kandi ziri kure ntanazibo narinje kubareba kugira ngo muzaze munjana mwivuga butumwa ariko sinagize ngo nukwizera ahubwo kwari kugira ngo mbyiyaturireho gusa wizera beni wareka Imana iragukorera igitangaza kabisa upfa kuba uri mu ijambo ry'Imana ukagenda uko Imana ishaka kugenda nta kibuza ko Imana itokurira igitangaza rero intahe zose intahe wasengeye sibyo ugasenga kandi ukarindira igaco kwishinga hakagera urabona ikiganza c'Imana wenda kananga urugero umudamu akihandagaza akagenda imbere y'abantu ngo nje gushima Imana bamaranye n'umugabo ukwezi umudamu Imana yamaye umugabo mwiza ukwezi hashira amezi 5 ishi n'imigeri umwaka bakaba baratandukanye none beni umva yashinze harageze ntiyari bwagere kabisa urabyumva ukwezi kumwe gusaba amaranye n'umugabo ahise agenda gushinga inanga Imana yamuha umugabo mwiza Imana yihabwa icubahiro ngo yamuha umugabo mwiza ngo yitonda nguko mumubona meza ngo niko no muhira abameze ariko abadamu azana bivuga bakabiryosha ukabona biraryosha ariko nyuma y'icyo gihe gatangira kumufatana n'abandi bakobwa kandi byitwa nawe
ntituri noneho no mu bapagani turi mu basenzi. Mu basenzi bamwe bata. Nuko agatangira kubajamo. None wa mudamu dukurikiye. Wewe washinze izo ntahe. Umva mu nyuma tukumva ngo mwaratandukanye kandi waravuze ko ari umugabo mwiza. None wumva iyo ntahe yayishinze harageze. Aho nuko umuntu ashinga intahe hataragera. Hamwe ashinga intahe ya fake. Ugasanga wewe aziko yazuwe atigeze azugwa ahubwo yari hari gihe Beni n'umuntu akora impanuka. Agatubwenge ya bagashomureka akamupepera akanavuga ngo nashitse ngo sinzi n'ukuntu ageza ngaha kwa muganga agatubwenge ntabyo nzi aho kumusengera gusenga ngo kuri telefone ngo yazutse yapfuye. Ese mwabantu nka mudukurikiye upfu muraruzi cyangwa ngibyo ngo umuntu ngo yarasinzire ngo bamuzuye. Abona kuri Saudi kuki mutubwira ngo bamuzuye kuri telefone kandi hari abapfu hano tuzi naze tugende. Niba prophet wa prophet uzura abantu dukurikiye ingo tugenda hari abapfu yubazure pana kuvuga ngo ngwiki ngo none se wasireka turuye kuvuga abo ba muri abo ngabo bagiye bazura abantu harabu nta muntu wo mu muryango wabo yabaheruka gupfa vuba abe yaragiye kazaga yaravuze n'umuvyeyi agashaka kuzura abantu katagiye kumuzura ngazure sibyo ahubwo ni cyakindi twavuze ikibazo cyo gushinga intahe hataragira utaramenya n'ibyo uvuga cyo gusanga se ashinze n'intahe za fake zitagize ngo je ngo nari urumva n'umuntu akavanga ngo nari ndyamye ngo mutwe wagize ngo bazana telefone none hiwe abivuga nka ibyo bakoraga byose yabyumva nta nuko avuga ngo nari ndahantu none maze kugarura ubwenge ngo bambwiye ukuntu byagenze wahita abivuga nkaho byatangiye abona isengesho yabyumvishe byose yabyumvishe nukubera iki ni cyakibazo cyo gushinga intahe hataragera ntamenya n'ibyo uvuga mw'abantu weza mureka guhendwa n'abaPasteur ngo kunguvu ngo mushinga intahe abantu muri Saudi Arabia cyane urabyumva ugasanga ariko babasengera ku matelefone bakabizeza ibitangaza bakabwira ati mwe nimukora ibi bintu ayo majini abo barabo bafise ngo arahera ibyo bintu no kubikora ngo bakora ibi hasi yaba bana babesha gusa ariko ntibahita babanyaga n'utwabo baranyagwa sana bajya bakobwa sibyo kandi bavuga butumwa bone ba mbere cyane tubahita babanyaga niki n'utwabo wallahi bishatse kuvuga iki nimba wewe wizeye Imana ko yagukorera igitangaza c'Imana ari umuntu yigeze kumbwira ngo nje ntaho nzagera wewe ngo nje ntaho nzagera ndabaza ati none ga mu nzira z'Imana zirenga 1000 harimo inzira nimwe ica kwaso cyangwa ica imbere y'inzi wanyu canke ica mu nzi wanyu kugira ngo nubone igiye gusohoka uzahita ukinga ngo ntisohoke urabyumva birangije biraza kuvuga iki papa Imana idukorera ibintu nibisaba ko twizera cyane kabisa urugero nk'ubu Beni nk'ubu nta kwizera wagize ngo uvuge ngo je ndabyutse ndazi ndageza ku mugoroba ariko urahari ndahari ya nejo uzoba uhari nejo bundi bitavuze ngo wabishizemo ngo wagize ukwizera gukabije ngo kuri hejuru buri gihe hose umaze kwizera umaze kumva muri wowe ko hari ikintu wowe wakiriye muri wowe erega ibitangaza abantu bavuga n'ibitari byo bundi igitangaza mwijuru no mwisi gihari ni umuntu ava mu byaha akemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza cyo gitangaza cyambere nico gitangaza no mwijuru bazabishima umuntu yavyakire nyabyo mu mutima akavyakira akaza yakira Yesu nk'umwami n'umukiza ico nico gitangaza kiza gikora ku Mana kavuga ati wow hari umuntu arimo kwigisha ryararadusetsa aravuga ngo mu masayi ngo yarimo kudandaza inkweto ngarangije ngahita avuga ngo ariko ngo nuzurangiza imyaka 50 ngo utaraza ngo uzabura abakiriya ari mu masayi yavuga yumvise mu masayi yabivuze ngo Imana izazibura abakiriya ariko ni koko none kuri abaPasteur nabo bari mu by'isi bigiriye mu bitandukanye n'ukuri kw'Imana we yabivuze nk'uko abibona ariko mu misi yahera Israel je nibuka ningitanguranye neza gukora ivuga ati araya image usanga gucamo mu matwi nyine cyangwa mu maso ubusanzwe ubuzi wasanga kera havuga ikintu cy'umuhero cyane aho hari n'igihero wigeze umuhero mugabo ubunye menga babiciye amazi umuhero waraheze ubunye n'ibitangaza Imana ikora dukora ibitangaza nuko ni kugwamaga kuri telefone nkakuzura ibaze ariko mu misi yahereye yari umuhero nimwitegure hagira haza umuhero mu misi ishize nkuko bivuze bavuga ubutumwa bwo kwihana
n'ubu hari ababuvuga bake imwihane n'ubu hari ababuvuga bake ariko ubu barimo kutubwira ko Imana idutabaye nta muntu mudukurikiye Imana cyambere gutabaramwo no kuva mu byaha erega hari akantu maze iminsi mvuga Imana wowe uri mu bibazo bitandukanye ntabwo ifise ikibazo cy'uko wowe yaza nk'uko nzavuga ngo Mana ngo mpindurire ibihe Imana ntifise ikibazo cyo kugira ngo ihindurire ibihe guhindurira ibihe wowe ahubwo ikibazo Imana ifise nico guhindura wowe kabisa Imana ari maze kuguhindura wowe ukabimenya nibihe birahinduka utubyihindurira kabisa kubera iki wamaze kubitahura Imana mpindurira ico kibazo ahubwo ujya umuntu arahinduka gute bigende gute ariko twe turashaka Imana ihindura ibihe turimo itaraduhindura nukuri ku Imana ntabwo byashoboka kabisa Yesu kuza stepe ya 5 twaga byinshi na Israel ariko ntaco reka no munsi tugeze ngaha ari kurundi ruhande Israel nk'irindi jambo rya nyuma ko muri hoteli kugira ngo abantu babitahure neza kuko abantu benshi usanga bahendwa gusanga nka Jewe Beni nilipoteza fahamu naratakaje ubwenge après abanyakiriye bakankurikirana ngo hari umudadi ngo yagukijije ngo urifu kugera gushinga intahe guzuvuga ko ari dadi yagukijije abantu bazaba bivuga gusanga jewe naragize ikibazo canke naratigize ikibazo cyo mu mutwe canke bakampa imiti yo kwa muganga nkakira ugasanga bariko baranyobrije ati genda uzubwire dadi uzuvuga ko ari dadi yagukijije yego kasomanga muri Izayi 61 ku murongo wa 2 aravuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramwo inzigo no guhoza abarira bose wenda icambere ntago ndivugaho cyane wenda umuntu yaza kugisomera bitewe tugeze ku musozo ahubwo no kumba nanze kugenda ntabasigiye base n'ijambo ego wenda tuvuga ngo n'umwaka w'imbabazi imbabazi z'Imana zihoraho ibihe byose ari umuntu yasomera ijambo agatavuga ngo mwese mu rusengero Imana irabababariye kubera kuntu yarisomye ariko mu gihe cyose Imana imbabazi zazo ziduhoraho iteka sivyo twese dukora amakosa ahubwo ikibazo gihari nuko abakozi b'Imana canga se cyane cyane abababyiyita ntago bazashaka Israeli ikintu yavukoze ciza ubwo arimo gushaka Israeli ikintu yaba yakoze kibi kugira ngo bagishire hanze sivyo noneho abantu benshi barimo kuja muri ivyo dada kazanga ingushinga intahe ngo uvuge ko ari je nabikoze dadi wawe canga se pasteur wawe nta kintu na kimwe yoshobora gukora nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa na Kristo uduha inkomezi mwebwe mudukurikiye mwashimye abantu mwashimye ngo nabantu babibakoreye mwaraguye ahubwo noneho mwabaye abapagani mwongere muce bugufi mwihane mubwire Imana ati Imana tubabarire twabivuze tutabizi sibyo twarataye umurongo tubivuga uko utariko ariko mu gihe cyose uzavuga ati aha urugero harabaza gushinga intahe akavuga ngo je nari iri jisho ryanje ryari rigwaye pastor yarasengeye ndakira canke dadi canke profete hahera ukwezi tugasanga ryongeye kuri gwa sibyo ndi twavuze ngo abayashinze naye hataragera kuko imwebwe mwemera gushinga intahe dadi wanya akababwira n'ibyo muza kuvuga ntimuzi iby'Imana yakoze rero iciza ni ikintu twasorezaho uzashaka gushinga intahe uzaza ubanza urindire igihe cyo kwishinga kigere kwanza urebe yuko birya bintu ari Imana yabikoze ari Imana yabikoze kabisa n'urugero wenda nk'abanuze abaPasteur abiyita abaprofete bajya bakoresha imbaraga z'aba Illuminati uraza abantu benshi baba bagwaye imyuka mibi nawe kubera bakoresha mibi yorungika iyiwe mibi ikagenda ikabuza yindi ngo bamucecetse noneho yaceceka ugahita uja gushinga intahe noneho babandi yashizemo ya myuka y'ugacecekesha ya yindi yari barimo yabona intahe zitarimo kugira akongera akarungika ya myuka n'ubundi kongera ikabatera akongera akabasengera canke mwebwe muza gushinga intahe ngo mwarabohotse kubera iki muvuga uno munsi ngo mwarabohotse hahera ukwezi twongera kubona muri mwe kwikubitagura hasi mwabohotse ryari nukuri bishatse iki mwazishinze hataragera ntimuranaboho erega ibibohora sibi bingibi byatengo deliverance ngo nugusengera abantu no kuvuga mu ndero deliverance ya mbere ikomeye ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rizari yigukora muvuga ati ibintu nari mbizi
rero bishatse kuvuga iki abadukurikiye bose tuzavuga ngo tube maso dusenge kandi tube mu ijambo ry'Imana nukuri ijambo ry'Imana rizatuma batatwiba batagira iki niyo mpamvu babashwe n'aba ba prophet acumi tatavuga ngo ubundi mwarabuze ibindi mwovuga ngo ko mugaba muvuga ibyo none bo barabuze ibindi bakora batagumye babiba ngo Imana yanyemereye umugabo ibaze ngo uzorunga umugabo mwakuza yatari twobiganira ko twora bivako Israel je kubwanje mu rumenga twosenga Imana je nico no saba kusaba Imana kubera yuko two tugira mu misi ya nyuma kuko no muri Bible birimwo ati tuzobona abantu benshi baze bakora ibitangaza bitira ko abakozi bancange bitira ko ari jewe muze muri maso rero mumenye ukuntu muzovyitwara buco gihe benshi nuko utamenya wenda dusoza tugira inama n'abadukurikiye nukuri sinkubuje dadi wawe ngo mureke ngo genda ndazi ntibyoshoboka ariko nimba ufise umuvyeyi bingibi mwita dadi je ntawe ufise nta dadi ngira je ngira abajyanama banje ngira abasaza abaPasteur bazabangira inama ariko simbita ngo ni ba dadi nabavye nyine bofasha bangira inama bishatse kuvuga iki wowe urebe ibyo bintu urimo nibongo wa mudadi wawe badadi kubera ko arashobora kureba afise ifaranga ahita guhanura ngo Imana ibwiye ko utaherutse gutanga icacumi urumva tube maso turabe Imana yamuye ko adarutse gutanga icicumi ni kubwira gutaka gutanga icicumi kandi yaraye mu byaha kitakubwiye icaha ni ukuri kw'Imana ntabwo byo ariko Imana ikakwereka icicumi none ramujye wanje ndiravuga ngo nuja gutanga ituro ryawe ukibuka ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe byaturo wiritanga risubirana inyuma kabisa banza ugenda ukiranuke na mugenzi wawe numara gukiranuka urizana niho Imana izaritora rero benshi babikora mu gutamenya rero nashimira abadukurikiye bose tunarangiza tubasengera tunavuga ngo babone ikiganza c'Imana kandi bakoze kudukurikira umwanya wabo wose ntago ari ngombwa bene ngo badukurikira ari majana ngari benshi nubwo yaba umwe yadukurikiye agahinduka byaba ari ibintu byiza cyane kabisa rero twarangiza tubasengera abumvaga bafasha aka kanya ntibaze kumva ko ari ibiganiro gusa ahubwo bize kugira ikintu bibasigiye kabisa Yesu Kristo mu Nazareti turi Imana ikomeye Jean Mujya aravuga ngo bera hose icarimwe hari abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye reka nawe uze kuba ku buzima bwabo bari muri iki gihugu uze kuba ku buzima bwabo databuja ntibize kuba nk'ibiganiro gusa ahubwo bize kugira gucejinga mind zabo bize kugira ikintu bibahinduye nzi neza kuri Imana ugiye kubikora ni mu izina ryawe gihera amen tuzosubira naho gutaha rero mutibagire kugira subscribe kumwe na Israel wifuza kumukurikirana arafise ruvuga nimero ya telefone ariko ni byiza cyane ko woca kuri nimero step page kugira ngo wifuze Israel bakora mugabo kinangaza nuko Israel ndazi muramuronka abashi ndazi nimero zeze murazirondera wanashima ashusanga kenshi bazivana zifise Israel ndagushimira cyane murakoze fafa nitwa ukenera kandi irazoda umwanya nzawaha anga twaramaze kuba bamwe kabisa mwakoze kunumira sawa tuzosubira rero ciao